School Education Minister Dr.Mathlana CHUAN ZPM te hian corruption laka fihlim kanin tiama vo intlengin pathian khongai na zara erok na laka ming chia kanom lova hei hithilom om takle kan thut tiama kan rin om na lantir na ani ati Sinong Hills Council General Election sani somni pali campaign kalmeka voina Dr. Mathlana School Education Minister CHUAN sunlu chip sailu tarle ratu khwate SHC General Election lo om tura TANA campaign be pui thakin huna manga henga te hian thu soin Dr. Mathlana CHUAN ZPM te hian corruption laka fihlim kanin tiama vo inthengin pathian khongai na zara eruk na laka ming chia kanom lova hei hi thilom om takle kan thutiama kan rin om dalan tir na ani ai kallak ti top turin ma kan la a har sa khop mai mi te huat po kan hlo ngein karing nima sela kan ramta na thatura chuan he takin kan ding zel do na mi puite po in min sia thiam pui kan be se ni ati Education Minister CHUAN sarkar na kan chan hnuwa sarkar na thoklo kan thei chen chena ahun taka kan pe chho zela chuti lion central scheme hnuaya na thoklo te hi kan thunei na pialam ani awangin du huna pek theilo chang omlo theilo hi achangtu minister kanina angpo in poi kiti tak zetani midday meal chungchanga po sarkarin sum in pek dan kalphunga ti dang lama wangin harsat na kan toka keini point shom kan tia he po hi relo tia akal dikle thwai don ani ati